Hello, action mashaka ntoto ka hambana vito ra mina hi mina Mandla Gingirikani ka mashava ni khane mu amukela swinene ka Nkanelo wa Gingirikani a hi dele namuntlha hi la ku vulavula hi ku i ncini lexi ndlaku swi tikomba hi nga ku na ti-artist leti nga ri ta Mbombomela ka music wa Xitsonga traditional music especially loko yi langutaka ku endla album leyo hisa mi kuma va ku album yaleyo ya qualify va ku i best album. So live vulavula hi swona so ku na munhu wo fana Percy Mfana, ku na munhu wo fana Mhan wa Chauke, Dr. Mani na Mhan i vanhu lava ni nga va hlawula hi ku lexi endlaka ni hlawule vona i vanhu lava ku nga khale va ri ka music wa Xigaza ka music wa Xitsonga. So ni nga ri swi fanerile loko hi va hlela hi va kanela namuntlha nafta namuntlha swi endla ni kuma ti-enemy to talo namuntlha la ka show leyo a ni kuma ku van'wana va nga swi teka personal wa vona. So a vulavula hi ku inci lexi endlaku swi tikuma nga ri va Mbombomela especially loko hi langutaka ku endla a best album. Loko vulavula hi best album vulavula hi ku i risimu hi vulavula hi album leyi mi kumaka ku vanhu vo tala va yi tlanga and va skip risimu loko va kha va yi tlanga. Ni nga nyika xikombiso hi album yo fana na Ndhambi ya Mr Post leyi nga huma 2019. Album leyi swi kuma ku loko khe i tlanga loko ri ku wa yingisela Mr Post i ta kuma ku swa ku tikela ku i skipa tinsimu. So a ni lava ku vulavula hi vona ku hi vanhu lava hi dyondzisana maybe na mina ni dyondza na n'wina mi dyondzisa kwala ka comment down below. Don't be scared to comment. If you haven't subscribed, please do subscribe and also hit the notification bell ku loko endla show ta hina we nga titimeli nga sayela ndzhaku. So a sunguleni a ni n'wi munhu wo fana Percy Mfana. Percy Mfana hi n'wi tive khale mani khale ri kona hi xifaki mama yila woni tsona xifaki dalong i risimu leri ri nga duma swinene ra Percy Mfana and handle ka swona ku na ti-album leti nga huma ta kahle swinene to tsakisa mara swi tikomba ri hi ku ya ka malembe lama nga ku teni ka malembe lama ku endla ku nyana nga ri se va saka swintsongo buti Percy Mfana la xana lava hi va kanela kahle loko ni langutini vona na Mhan wa Chauke nga ri va fambelana swiphiqo leswi va nga na swona kumbe leswi swi endlaku ku swi rhalanganye leswi nga ri swa va kanganyisa kahle ri tirha kahle swilo leswi ni twaku hi nga ri swa va kanganyisa ku va kota ku humesa album leyi va nga ta ku is best album i mhaka ku va fana hi ndlela leyiwa. For example mi ta kuma ku munhu wo fana Percy Mfana va tirha na Events Mabasa ne ka album yin'we mi kuma ku va tirha na Events Mabasa va tlhela va tirha na munhu wo fana Prince Rangani kumbe na another producer ka album yin'we mi kuma ku va tirha na vanhu va 3 kumbe 4 mara va kha va producer album yin'we and swilo leswi swi endla ku loko se munhu a xava album a yingisela mi kuma ku ti-sound ta kona ta hambana and swi endla ku munhu a va confused ku ri kahle what is the theme of the album, what was the intention of the album, xikongomelo xa album xa ku ri ncini na ku loko ni yingisela album hi ku angarhela hinkwayo yi twala njhani album hinkwayo loko yi helerile. So mi kuma ku swi fika swi va kanganyisa hi ndlela ku va na ti-sounds to hambanahambana kuma ku sound yo huma ka Rangani yi fika yi kwetlembeta na sound yo huma ka Events Mabasa ka Mabevana. Mi kuma ku sound yo huma ka producer yin'wana yi fika yi kwetlembeta na sound yin'wana kwala ndzeni ka album yaliya kuma ku i twa ti-sound ta 4 kumbe 3 ka album ya 1. Se ni nga ri i xilo lexi xi va kanganyisaku vanhu lavambirhi ku nga Percy Mfana Mhan Florah va tala ku tirha na Events, Dr. Nana, Muzesh kumbexana va tlhela va tirha na Hlawu the Gupta. Mi kuma ku ka album yin'we va tirha na plus minus 5 producers kumbe 4. So ni nga ri swilo sweswo swi endlaku music wa vona wu va wu kanganyiseka leswaku loko i lava ku yingisela album i heta i ta twa ku ba tinsimu ta 3 kumbe 2 mi kuma ku ti huma ka producer yo karhi leti huma ka producer letin'wana kuma ku ti endla ku album yi saka ma swona. So a ni twa hi nga ri maybe loko vanhu lava vona a va kota ku va tirha na producer yin'we ku va endla album yin'we ku kha ku tirha producer yin'we ntsena va nga katsakatsi ti-producer letin'wana maybe swi kahle ku loko va tisa ti-producer letin'wana ku va ku ri vanhu lava va nga ta fika va tisa ndleve just ku va kota ku maybe a hi lunghiseni laha na laha mara ku nga ri vanhu lava mi kuma ku va nga endla risimu maybe va endle 5 songs then kuma ku for example mi kuma ku Muzesh endle 3 songs then Hlawu andla 2 ivi Dr. Nana andla 3 then Mabevana andla 8 kumbexana andla 6
Mazo se swi kuma ku swi endla ku ti-sounds ta vanhu lava ti fika ti tlumbatlumbana laha ti fika ti hlangana ti endla nga ri album nga ri a yi tshamisekanga mi kuma ku nkarhi wun'wana na mastering leti ti nga huma ka producer yo karhi ti le henhla letin'wana ti huma ka producer leyin'wana ti le hansi se ni twi nga ri swilo leswi swi va kanganyisa lero loko a va kota ku swi lunghisa ku va tshama na producer yin'we va tirha na yona va ze va heta album hinkwayo ni twi nga ri swilo swi ta lungha loko hi ya ka munhu wo fana na maybe ni nga vulavula man Dr. Joshua man Dr. Joshua man it's sad because Dr. Joshua man munhu langa na experience I mean munhu is a well-rounded producer ka Xitsonga traditional music and abu endla music wa Xitsonga ntsena ni tin'wana va na experience ya ku endla kwaito you know marabenta disco all those kind of music so i munhu langa na experience mara loko swi ta ka ku producer album ya vona I'm talking about this album mi kuma ku se va karhele loko se va humesa ya vona ni twi nga ri because hi March funa va humesela Mr Post ivi ku ta Mafamba ku nghenelela va Samson ivi ku ta KK Shirimani hala tlhelo ku na Psychology then ku sweswiwani vele Khombo Shirimani u hisile so rest in peace mi kuma ku va produce ti-album ta 7 kumbe xana 6 kumbe 6 or 7 what album ku na Brace Shirimani sweswiwani so mi kuma ku loko se va endla ya vona ku va ku ri ya vo 8 va karhele and you can see ku loko se va humesa ya vona album it's a rush you know and loko i yingisela album ya vona swi twa ku nga ri album leyiwa a yi lave ku va yi tshameriwa na xinkadyani va hunguta laha va ngetela lani va lunghisa lani a va kumangi nkarhi luwa plus na Prince Rangani as well ni rivele na Prince Rangani so kuma ku va tirha na vanhu vo tala leswi endlaku kuma ku loko se va humesa ya vona album yi va yisaka cause va hele energy kumbe xani the juice is already used up loko hikuva va humeselela vanhu lava van'wana and kuma ku a ku va vanhu lava nga va hlantseni va humesa kona ku va tele van'wana va yisa ku ti-album ka vona ku va lunghisela na laha ni kuma ku sa va na nkarhi ku va humesa ya vona album lero leswi swi vitana swi hisa ka xivutiso xa ku xana is it time for him to just focus on producing not disputing the fact that loko va nghena ka risimu va swi kota ku nandzihisa swilo mavona va swi kota ku loko risimu ri endliwini va ri chela swinyanganyisi lani ri nandziha swinene va swi kota ngopfu sweswo and I think he's the only producer loyi ni twaka nga ri va kota ku endla sweswo ka music wa Xigaza and it's a pity ku loko se va endla ya vona album se va karhele ku se va fane va humesa and nkarhi wu fambini December ya fika ti 26 you know va da jahi va la album on so ni twari swa va kanganyisa swilo leswiyani loko ni ta ka Mhan Glen this one is a tough one because she's my favorite artist you know I love Mhan Glen na vona ti nga ri va na swilo leswi swi va kanganyisaka ene swi endlaku na music wa vona wu ya hansi a ni swi tivi ku ncini maybe because va na market ya vona wa swi twisisa a ni ka Xitsonga ku na market yo karhi and Mhan Glen va na market ya vona vanhu vo tala va chinga laha handle va ku if loko mujita tlanga risimu ra Mhan Glen swi vula ku munhu yaloye gay so mani swi tivi ku ri sweswo swi nghenelela kwini mara she's called Beyonce you know even Beyonce the original Beyonce vanhu vo lava tsakelaka music wa Beyonce they are mostly you know gay people and there's nothing wrong with that I also love Mhan Glen's music now random music wa Mhan Glen swinene and mara loko swi ta ku ka vanhu lava va humeselaka I think va endla ka events mabasa a ni swi tivi ku ncini maybe va karhele mi kuma ku va endla 2 or 3 songs ti va ti ba swinene ni nga mi nyika xikombiso ka album leyi nga huma hi 2018 ya Xigege leyi nga na Xigege leyi nga na Mzana nge vukuli movha lo nga yima ntsi yi ta vukula lo famba ku jem you know that's lele Xigege wana velo you know that song very nice song but look inangute album ya vona hi ku angarhela can you say is the best album can you say is the best album loko yi compete na album hinkwato inga yi ku nanguta ku male or female loko i nanguta album leyani can you say is the best album na
Mara Leah 2019, I feel like maybe I could say it can contest because it's quite a strong album. Mara ntungari kuna simtungwan kuma kutasaka, you know, kuma kuna voice wana karongwan kati simtungwan ati aitwali lesu ni Steve Saxon. Kufano kunimnika shikombizo kala kuna album lenga ndwa vanga feature na Kavisa Leah ya Kavisa Leah vanga ndla shini we real. Voice a man san Glenn Hildy I Steve Saxon. Karsnera Shigege, let's Steve Saxon, you know. Kamza Hana, let's Steve Saxon. So looking on that simnetiani Tisaseki, Mara, looking on the album Angarela. Can you actually say the album you tiasnen? Nalia go Max Swan, can you say the album you tiana? Those are the questions I have about this artist, and we love this artist. I mean, I'm not actually against any artist out of the ones that I actually mentioned here. And Ninga lovely Pen Mangani. Ninga lovely Pen Mangani. But I just feel like when you want to talk about Ben Mangani, I just feel like Ben Mangani is a great singer, you know. Ntungari lokustaka male artist, yekuimbelela ngoma, yekuvuma ngoma, bedisha imbelela vakaida. Mara lokuntaka kamaka instrumentation, you know, production. Is it what you can say the album in full is the great album now? Or one? Yes, kuna the same thing kuma guti hit. I mean, yes, I mean most of the songs ka album liya kuma so anele inga malemberinga hela. You can actually say kuna the hit lani. There are songs that can stand up and say this song it can be most popular song or best song. Best popular song or best song of 2019 Tsonga traditional music. If the same goes to Dr. Joe Shiriman. Kuna tsimeti kumagu tahuma tinga contest whatever best song. Same thing goes to KK Shiriman. You can pick a song that says, you know what, besides looking at the whole album, you can actually pick a very powerful song la. You know what, this song is actually the best song of 2019. You know, this is the best song of this year. You can cut those people. Same thing, you know, come on, Percy Mfana. Which song can I give an example? Exefenter, Exefenter, Hayilava Misavaya, you know. You know, that song, it's a song like Magu. Ringa computer, kakuba best song. Mara, look, we know the album, Angarela, ra qualify album, and quite go best album now. And unfortunately, look, when Nkanelo music we per album. I insert ngoma. There's a huge difference. Kana land like ngoma kashikaza. We know but land like the remixes, we want like the shigaza dance, but la to atlisela letiani. Ngani kukunika shikombiso DJ Nature, vasha, you know, bakwana man botala like you know, chukelad. Si chukelad, so you know, those people actually make Vanta best songs, great songs. They don't even care about the album. They care about they have to make a hit. Those ones make hits. They are focusing on making a hit. So look now the artists living at Samselela, I don't think they are focusing on making a hit. They are focusing on making music, which is a huge difference. Music. So itawa nanguta album yinja yibanja. Maybe is it time for all these artists to actually say we are done with this album things, you know. Let's just release songs. Like let's listen to the hip hop artists, not the R&Bs, like America. They just release a song, you trend the whole 6 months or the whole year, then Adamali or Rona Sinerian saying, Anga umesang na album. Kumagu ina 2 years mnangise umesa album. Uyo umesa the same thing birkumete naran saying let tinga kung kube. So is it time maybe is it time for us to say I think that album you know that see muna. You know that same night release it or check out iTunes and that online stores because one hotel complain a lot very music why guys are make online votala. Mara ni to artist to want to complain online kumagu very
Inkinga ya ku va va hoxa ti-album ta vona online van'wani ku kuma ku ko xava vanhu va 100 kumbexana ku xava vanhu va 20 lavan'wani va kona, they're not yet using those facilities. So kuma ku va a challenge ku va i hoxa music laha because i swi lava mali ku hoxa album hinkwayo laha ndzeni ka iTunes kumbe ka Google Play na yini. So mara that's my question ku ri xana vanhu lava va producelaka va karhele kumbe xani swi kahle ku va tirhisana na producer to tala na mi kuma ku va endle 3 songs va khumba va swi katsa hinkwaswo va endla album. Is that how it's done? Is it working? Is it really working? I'm not sure if it's working. So those are the questions I have about this artist, and I just hope that giving that enemies total because I already have enemies. Mara chaba me tafutisa kunolela yini kuri munofana Percy Mfana, Mhan Chauke, Dr. Shirimani, valavani van ntungari vasaka, and mkarhi wun'wani kuma ku hayi ku they are bad. And also it's not like not the producers leti va ti tirhisaka they are bad. It's just that kuma ku na ti sound to hambanahambana. Van'wani kuma ku for example Dr. Shirimani hlamuserini a ni nge zi ni tshakasela sweswo. So leswi ni lava ku vula swona namuntlha ku ri why these people look like va le ku Mbombomela, and it's not right. Thank you very much for joining me. Nkanelo Gingirikani with me, Mandla Gingirikani. Kuma shava kumke subscribe, please do so. Hit subscribe, hit the notification bell, please. Salute. Mingati tumate.